Kaysı uçakta terörün Çirkin ayında 1928 yılı 12 dekabrda terördü. Çıngas Aytmatov 2008 yılın 10. günde Osmaniye Ordusu'nun kesipetini жазуучу көз жумган. Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмне билесиз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 127 мамлекетте, 176 тилде, 80 миллион нускада жарыкка чыккан. Ал эми анын чыгармачылыгы жөнүндө 47 мамлекетинде 328 китеп, 3740 ilmiy makale жарык көргөн. 2011 жылдын 30 августунда Бишкектин борборундагы Ала-Тоо аянтында Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулду. Дүйнөнүн театрларында Айтматовдун чыгармаларынын негизинде 500гө жакын спектакльдер коюлган. Чыңгыз Айтматов жер шаарынын 63 мамлекетинин Zeki Orsun жана алтын медалын алууга татыктуу болду. Чыңгыз Айтматовдун китептери дүйнөнүн 176 тилине которулуп, жер шаарынын 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашык нуска менен басылып чыккан. Мисалы, жазуучунун Жамиля повестин оңдогон тилдерге которулган. Немис тилинде гана бул повесть 37 жолу кайра басылып чыккан. Анын кандай чыгармаларын билесиңер? Kuşlar gözünce, gemi, Mehmet Barış, Kıyamet Roman, Ertekelgöz Turnalar Povesti, Cümleler Povesti, Saman Çilinci Oğlu Povesti, Kızıl Alma, Akdemet Povesti, Kızıl Yol Kaptanı, Kassandra Tangası Roman, Birinci Muhallim Povesti, Çubalak Bala Çomuk, Buğayda Çomoğu. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармалары көп тилинде которулган? Жерине, Материнское поле, Маза Earth. Birinci muhalif, первый учитель, the first teacher. Akgemi, белый пароход, the white ship. Дельберим, Джамиля, Гульсарат. Ей чыңгыз баласы, bir тамчы суга сарбып, өл партасыңды. Мен сана матхут эмесмин. Ит кылса да матхут болбойм. Унун чыгып калганга. Иттин мана баласы, мен барбыр мана куткам. Жоламан угум, токтойчу. Кайда баратасың? Келчи, келе кой. Жаныма отурчу. Суусадыңбы? Су ичесиңби угум? Sen meni tanıdın mı? Adın esinde yok. Çin adın esteci. Atanın adı esinde mi? Değil. Ata değil. Kaysı yerde doğan esinde yok. Senin adın Joğman. Joğman. Atanın adı Dönülbay. Uğrun Ayman Bot. Bildin mi? Men senin sen men uğursun. O жараткан жерде алса болбойбу, мамлукта алса болбойбу. Ушунча душман экен, башта алса болбойбу. Эсичин алай тиран шындыкты ким ойлоп тапты? Кимдин колунан келди? О жараткан, эгер сен чын эле бар болсоң, адамдын ушу арак ниетине, ушу шындыкты кантип киргиздин? Жер üstündегі сага башка кыянчылыктар аздык кылдыбы? Балам, сен бул жерге келгенде эмне болчу эле? Эстечи. Келчи, күрөм. Сен башыңда эмне кылып салышкан? Тиги кимдер у? Кожоюм. Тиги эч нерсе деле. Мен дагы келем. Alsam ne dedi? Joğman. Al senin hiç kana apan emes, senin apan çok. Alsam nege geldi bilesin mi? Al senin tepediğin sıyırıp başında yüzde salak geldi. Daha hızlı olup gelse atıp öldürürsem.
Aylanayın, karalayın, oğlum, balam, atpa, mensin, yenimsin. Yunus'a geldik, Yunus'a, bağırlar geldiler. Oy, buyursa biz mektep açıyoruz, mektep. Senin aklın düşün, ben muallimim. Senin ballarım var doktor. Biz bu Türkiye mektep salarız. Sen kimsin özüm? Sen kaydan geldin oldasın. Gecelim bol olsun. Kaydan mektepte çatasın, el başına yalandır. Oy, ne olayım? Emesin nasakal, ben kamsamol. Hazır kurmakta, hatta muallim düşer. Emesi, beni bu uçakla kamsamol, muallimdeki değildim. Baba okutkan dep жіберdi. Ben askerde жүріп, хат tanып келдім. Мектептерін жардан бар мен, тез өді. Ең тұрған, байда қалғанын атқан анамды айтал деген тәкелік бар. Қандай дейсіздер? Ойыңарды айтқылар. Мені матан тілі оқығанын білген емес. Бір оқуға қатырып бізді баққан. Демек, мені балама тілі оқыған керегі жоқ. Сенің оқусыны күлкірішін. Мектеп құрчу бізде тамда, теректе жоқ, ішінде кіре жоқ, жүргілік. Başqatırған құры сөзді көптері кіре жоқ, жүргілік. Тоқтола деп жатам. Сіздер балдарыңарды оқытуға, үйренді болсына, қарсыңар ба? Демек, сіздер маған қананыңды ғой, жадын бербейді екенсіңер да. Сөйлеп келу жұмы мұнжам лақмар. Біздің бұдағы бұзы жөрментіпте оғылының не керегі бар? Сіздерге жер, су бөбірін, кешіп өтінің, бала өтін деп үйерін басқан. Ұшы қағазына қаршы жасыңар ба? Қана, өкметтің қағазына кем қаршы? Кем? Жесем бе? Біз кедейбіз. Біз өмір бойы дәрсен оған елбіз. Өкмет біздегі көз ашылсын, қатанып, елгейлерсін деп жатар. Ұшындықтан балдарды оқушымыз керек. Мені бұл жаққа қарсым ол мұғамдеге де айтады. Мен мұғалімім, біздер балдарыңарды оқытамын. Annesiге Қайратбек düşün. Bu жолы қанша шыныққанса да іштен қойған яша алмадым. Ал мені қайта теле қарап. Жағамдың ақшарына шейін әркеле тасылап, қиялбай тұрдым. Мен сені өмір жағынан алысша басырам алтынай. Жоқ мен білім жетпей, қатейін. Оқуынша нағычыңмен сені қалдыра албаймын. Мен болса ошы жерде қармашып, балдарды оқыта берем. Күшім қанша жетсе, ошынша оқытам. Бәлкім, кейін сен де мұғалім болып, бала оқытып қаларсың. Осында біздің жаңа мектепте іздеп кірерсің. Бұл арада тауын жүргізіп, оттары бағыттаған поезд көрінді. Нәйлі, азыр кетесің, уақытылы бол. Қанатың жазып бауқын ғой. Еш нәрседен тайманба алтынай. Билеп алтынай, баяғы біздің келтірімдердече. Өзім бағып өстірім, аман болсақ, қайрыл бер келсең, қандай болғанын көресің. Алғанша жүргізіп шырақтаған поезда келіп жетті. Алтынай, қош жырағым, уақытылы бол. Қош қалайым, Алтынай! Бұл қатты жазбай болчумун. Сенің ақылмандылығыңа, қайраттығыңа, сенің үшін решенип жазып отырам. Ушинсе да, эмнени түшүнүп, эмне деп айтууга сөз таба албайм. Ал кандай акырыкты тике бутулган кезим. Акыртып өмүрүм кубанычыңды туура деп турбайсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Балам, кантип өзүмдү өзүм кыйдым. Оба, билесиң. Senin bu soğuma tarıkkeyin cevap verir. Evet, al emin aytarım. Soğuştuğum işliğe bağlı çok musun? Bu köktün başına gelmesi kıyın iş. Biz annemden kırışma koyalım. Annesi ettik, bizim adam bir atıl söyleyecekti. Men soğuştan çıkıp öğretik körsötüm deyip, hiç kaçanın sigene meselem. Men özümdü en bir jölü koyup, en bir asıl işki, muhallimdik kelerden düşman. Zaman uşluyken, балдарымдан қатамыдым. Оқытуымның ордына құлақ қармап жокен болдым. Bir saatten кейін мен мекені тапшыған ішке барып қайра қайтқаным. Ушының бары
Ekin üçün, el üçün, güneş üçün, dünyanın barıp yaşağı üçün. Uyuyamam, hiç kim uyuyamasın. Koş, tıpkı kayın koş. Koş, karanlığa gelen yola doğ. Amansın be, kutlu tavan. Aradan daha bir yıl öttü. Bugün benim suyun o günüm. Bu sapanda yalnız gezdim. Aytapadım, arka terkini düşüne oturganday çoğuyup dele kaldı. Biroq men üçün aldığı ele çalagayım bala şartlanat. Korkom balalık kılıp. Ötkönletkende tuğra düşüne alpay, içi soğuk kalabı dep ayırman. Men bilgen çınlıkты, sırdaşım, kaşet türce, sen bilgen çınlıkты, elden bari bilgen çınlıkты. Azırınca tans algana bilbeydi. Anıkkanda emni dereken, kalkende balan yürüm çütböy, көңілін қалдырбай, сырымды айтып тұралар екенмін. Екі ол сөзімен түсініп бәрі үш болса қана. Кейінгі күндерді ойлағаным әлі ашу, қошында айтыр қолып. Төшікті жатқанымда өлімнен анчы қорққан жоқпын. Немейді, теңдеп талыш неме, мектепті барбай қалып, жанымнан шықпай жүрдім. Эне, қай жерің қорыйды, су içесің бе? Же дарынан берем бе, эне? Үстіңді жоллап қойайын бұл. Деміле тұрат ушынкенде оғызым барбады. Құдіреттің жетпеді. Жөнілі айтып бір жүзім оқымыз кенді. Болған шындықты бала тура түсініш үшін мен жалғыз анын тағдыр емес. Бүт жаңның тарихын өткен ешкендер түсінді айтып берсім керек. Көзім түрі тұрғанда ушул ыйык басымдан құтылсам, өлсем да арманым болмас эле. Виктор чуйдел, носом сада, побольше линкама поюзметр, көп муждан болып, отырған балдарға география сабағын, сейлон аулар жөнді, ұзын сабақ жоңа қайтып жатыр еш, тұбалда картадан қарасам, сейлон деген бұл жерінде тамға тамшысындай болып, Үндістанның чоң океанға өзіне ұтташып тұрады. Икава аман сөзін ұсам, бір өтміш, маймыл бақты ойнаған, бүлдері тоққой жайлаған, банан дейін бөлмесі шақтан дейіліп оғызға düşіп тұрады дейді. Ана, қашуды башына айып, екен олды чөлді көз алып, чиптің түкірі жүре біледі кетсін. Üçüncü bahadır, arka celinden kaçıp, lekin büyük bahadır, üdüğü bağdarının ulusu, dosun çoğu taşta bas, rüya karasına bas. El jürü bahadır, abirok, igijok, çoğun kazakta, asmanı korgop, okkoy çana kasırымен estep, köpünü çöküp жүрün, abalardan aşıp bile aptala. Abirok, çoğu mineradı da jaraştı, arkadı koydu, appay bağdan gülü. Gitti! Karasana asmana turnalar uçuk aracını, sultanlara, anatay, karasana, diginin, ey turnalar, 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 beni ala gel, turnalar, ey turnalar. Arka İngilizce'ye yol sürüyordu. Yani köy çıkaçtınca salon sürüyordu. Altına gelip duram. Mına ertem de hani canım sürekli tartmandı can dinlemenin jaktıram. Emin öz biz jönde ayta ketsem. Biz bağışında köy janaşa turabız. Men çoğun üydün balasımın. Ağalarım soğuşka kesip kabar yok. Eki öten ürünlerim. Üyde apam benim kelini var. Kiçi üyde çarpaz bölük bolgan öğrenim. Biz bir bile bolçubuz. O şey alardın iki oğlusu, oğlu askerde, oğlu sıdık, can ölümünde front kalıp gitti. O şeyin küçüğüydü, apam benim kelini kalıştı. Cemilecinin cumuşka kayrattı, mıhtı gelinçek. Bir o günü özü başkaça. Cemilecinin çin niyetimenin jakşı körçü. Жиекте отаудың арасында сүрөт тартып отырган элем. Бир маалда
өзгөртүп бара жаткан эки кишинин караны көрө калды. Алар Жамиланы Данияр Кенaro тааныды. Эмнегедир алардын жүзүнө бир нерсени сактагандай сүртүп эле. Булар биздин айылды таштап кетип, бара жаткан чыгынды ичине тызып кетишти. Ал экөө коктудан өтүп, чыйрап алып жүрүштү. А мен чалдаган бойдо эмне кыларымды билбей калдым. Үндөйүн десем, тилим таңдай мажамышып калгандай. Мен ошондо гана эсиме келди. Жамила! Жамила! деп көчөмдүн бардыгын чакырдым. Жамила! деп ордумдан атылып жүгүрдүм. Бир убакытта аттым чалынып, көө менен бет алдында жерге жыгылды. Ошол күнү бетимден өкчүп көйнөп жүрдүм. Жамила! 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 деп жаш балача шолуктоп, эң жашы көргөн кишилер менен коштошуп жаттым. Жеке эле жаныбар менен коштошпой, өзүмдүн балалык чагым менен дагы коштошуп жаткан элем. Атаке, ата, sen kaçan kiresin, ben seni ayrı sandım. Oy vay, ah gemi, toktu men Nurgazımın, toktu men ala ket, ah gemi, ketpech ah gemi. Oy, yüzdü bu ne, bu sensin mi? Yüzümün beşe gelip, Beket ayıcıma bir bala berçi. Alar da balalı bolsunçu. Bирок ороз булган Бекет айчымды баскынчы. Ушуну мен баарын жакшы көрөм. Ороз булганымды да жакшы көрөм. Бирок суранам. Бекет айчымга бир бала берчи. Токто бул эне кетпечи. Асек турган күнү мен абдан эстен келе жаткан. Токтой алмай Фахрет алдарындагы тирө түйүнү болчу. Келсем, отуруптур. Албетте үстүнө киргизбей коюшту. Машинемди миндим да арада айдап жүрдүм. Айлада кар, аска зоо, көзүм ала чакмактап, өзүмүздү эң албайм. Долондун беле учуп чыкты. Бейким этпей, Жамила болуп буталында калды. Анан машинемди ыргып түшүп, абадан келин жутуп, бүттүнүгө айгай салып койду. Doğru bir kişi bağın ve bunun kapçalardan kapçalara taraf çattı. Ey dağlar! Oğlumuzun adın Salat Kulübü'nden koydum. Salat diş çardı, Salat dökmelendi, Salat gülüp kaldı. Kandan sonra gelip benim oğlumun var, Salat'ın var. Cemaatinin aldığından köydekine varıp, deniz doğum menen, ısık göl menen koştuştum. Armanda ömrümdün gözüm, ısık gölüm, koş dedim. Süyüklü kişimin suyusun alıp ketemedi. Anlatıların seni de alıp ketemedi. Koş, Asin, koş, kızım yol sevdiğim, koş, sevginin baktığım. Yedicik, bizlerin canım kurban kılgan, uşunday jakın gelecek tartulagan, ata-babalarımızga hazim, biz tınçlıkты suyömüz.
кымбаттуу окуучулар, 2-4 класстын окуучулары, азаматсыңар. Биз силерди абдан жакшы көрөбүз, силер менен абдан сыймыктанып атабыз. Ар бириңер азамат экенсиңер, ар бириңер чыгармачыл экенсиңер, ар бириңер таланттуу экенсиңер. Анан ушул бүгүнкү иш-чара боюнча бул көптөгөн эмгектин натыйжасында ушундай иш-чара чыкты. Сизге рахмат айтабыз. Сиз менен кошо ушул Эскендер агага, сизге ушу кол кабыш кылган мейли арт студия мугалимине, мейли музыка мугалимине, мейли англис тил мугалимине, мейли немис тил мугалимине, орус тил мугалимине баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик баардыгыңыздардын. Ушул иш-чараны даярдаган Кайрбек Байтековичтен баштап баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым ушундай чыгармачыл балдарды чыгармачылыгын өнүктүрүп, өстүрүп жүрө бериңиздер. Сиздер менен сыймыктанабыз. Балдар, силерге аябай чоң рахмат айткым келет. Силер келечекте актер болбосоңор дагы турмушунда жашоодогу актерсыңар. Жашоодо жакшы адам болуш үчүн ошол Айтматовдун сөздөрүн үйрөнүш керек. Жакшы адам болуш үчүн бирок Манастагы сөздөрдү үйрөнүш керек. Муну жаттап алган жаттап алгандан кийин муну турмушунда колдонуу деген бул да өзүнчө чоң чыгармачылык. Балдарга бирдемени жаттатып атканда ошол пайдалуу нерсени турмушунда өзү колдонуп жүрө турган нерселерди балдар айта тургандай болуш керек да. Биз бүгүнкү күндө көп эле көрүп жүрөбүз. Улуулар мындай бир балдарга таасирдүү бир нерсени калтырыш үчүн ошол бир нерсени үйрөтүшүбүз керек экен да. Баланы ушундай кичинекей кезинде сөзгө сүйлөгөнгө, ошол сөз сүйлөөнүн маданиятына тарбиялап алсак, бул биздин эң чоң жеңишибиз болуп эсептелет. Бул иш-чараны аткаруудан мурун менин жүрөгүмдө өрүп жүргөн бир көйгөй бар болчу. Бул чоң студенттерби же чоң класстарбы барыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Чыңгыз Айтматов ким болду дегенде аябай баарыбызды уят кылып, ошону ким экенин даңазалап айтып бере албай коюшканда, ошол менин жүрөгүмдө жүргөн. Анан бул иш-чараны колдонуу менен мен эмнени сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Бир аз болсо дагы балдар чыгармачылык таланттарына кичине кошумча боло алат экен, көркөм окууга болот экен. Ушул иш-чараны алып барууда бири-бирине ынтымакташып, класстын ынтымагы артылат экен, бири-бирине болгон сый-урмат артылат экен, топ менен, класс менен чогуу иштегендин өзү бир керемет болуп калат экен. Мен ушуну биле алдым. Андан ары көркөм окуу кичине болсо деле баягы чыгармачылык таланттарын бир аз болсо деле ача алып, анан тартынчактыктан, уялчаактыктан кичине арылта алат экенбиз. Ошол менен бирде эле биз биринчи жолу биз класс менен ушул иш-чаранын Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата көркөм окуу эстафетасын видеого тартып группабызга жөнөткөнбүз да. Ошондо ата-энелер менен бирдикте иштеген иш-чарабыз аябай бекемделди десем жаңылышпайм. Китепке болгон кызыгуубуз артылды. Мен силер менен сыймыктанам, алтындарым. Эң сонун мына каралачы, агайлардын баардыгы ыраазы болуп атышат. Биз дайыма ушундай ийгиликтерди багындырабыз, Мен ишенем, бири-бирибизге болгон ишеним артылды. Сиздерге дагы чоң рахмат.